okwombeka office egi nibwanyuma yo gukora emirimo yabo batine y'ibine kandi biine amatsiko ngo office egi neija kubahwera okubakuumira hamwe n'okurwanisa ebihagaro ebyosire nibibabaho omu murimo gwabo. Ekitwamisirize kingura ofisi ya Town Council mu myaka y'enyuma twali tuyina ofisi ya council eno baitu sazi no ofisi chairman waitu tubaitwini mu bwire buno sazi no taro akagichuza ofisi ya ofisi ibi ya kwata council ya Kitekabu district ofisi yetu beturumwe yokurwe betafuya program bitu byo kwa sene kandi ebiri na chairman na Afrika nkenko. Office egi neija kuba nebemberwa omuhwezi wa chairman aha bwachegegwa Town Council. Abasuma baingi muno abali mu town mu Kyegegwa district habo gamba bekulembezi baita kwatagana nikyololire kurwembe bamu umugura pikipiki bagitwaire eno bagitwaire obusuma bukanyire abo gamba baita kwatagana bekulembezi Gasha kwa Philip Murangira.